Nakakasuway na baka ngunani na adventure par manguwag sulit baka aron na ate pudripon karon ba? Aw paksi kumot-kumot na sa nimbahaw karon. Tingtan ka. May buntag ko tuhapon mo dia par ikaw na bahala kung sa orasan ni tanawan ni bidyuwa niya perti ding inita mga par madaod jud niya tong glutatayon karon ba. Nya tirada day nato ron manguha tag talaba og sulit mga par. Nya mao niya tong unang spot mga par munaog ta diri para matanaw nato kung dagko na ba diri mga talaba. Aw bati na nakadagkoy kay sa reality bitaw gilok gaya ng kigwa na perting gagmaya kanina bang talaba na perting tamisa. Oh yeah. Shash. Nya diri par ni tabang sa nitag panguha kay makatilaw din tos mga ginagmay. Aw perting lamiya oy nya stop na tana kay diri si sulot nagsigi nagpangubkob mura nagnangitag bulawan diri nya dara day akuha. Aw ingunan na rang diskarte sa pagpanguwag suli par duham gud ka klase ang pagpanguwag suli par mangitar mo bangag na ingunani par o pwede sad mo magguna par. Depende ra nas diskarte ninyo par nya balik ta dito sa bangag par kay aron ato ipakuot ni buyugong para motuo jud mo par nanaay sud. Nya expected na jud na par nalisod jud kay kuhaon kay mura ra gug uyab ninyo gud pagpanguyab ninyo lisod jud kay nakuhaon pero makuha na ninyo pwede na ninyong kaunon. Oh yeah. One unsa na lang kay kaunon ron nakadakuha ni buyugo miyam din kanon mo nang amo na lang nigipili ang paguna par kay murag mas daghan ni direda nya amo na din giugasan par di lang ta palabig dagkakuha kay sayang man pud mga labay nya ang naong diri ni buyugo paminaw na ko murag magkakanunon na kay gutom na jud kayo tungod sa kainit sa adlaw ron par. Nya kubkub ta par. Okay. Tingtan ka. Oh yeah. Bay. Ay, bay, ay, utang kanon, bay. Nagigil para ba taon niya? Oh yeah. Hey,